Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kino yalam senong juga maulai moyong rim kilawan ya kendu ika Deputy Commissioner ka East Kasil District ka Kong RM Kurba Bandawa Wengno Mardor ika jingwan tek pelang ya udoyong haki benta jongga senong maulai moyong rim ka baladan menta da kisnem. Ya kenela pentip de orang bak senong ka maulai moyong rim uba es lingdo bat uloong balada ki Por District kimweng ni uni udoyong nakliang ka dorbar senong kan shim da kewepat kisenjam. Ha ka jingkren berkinong tok kubor uba e Karshandi konsultan jong kesnong uloong baka jingwit jong udoyong hakiti ki benta namar bahalandet jong ka jaka bawan the iut udoyong kadon ka umbam umdi ki pung dokha ki penthor ka ba ki jaka sajan bar kalong shisha ka balakta e khamtam hakapor bajur bha uslap udoyong baro utudlut haki jaka baron kam khamtam ka umbam umdi ka penlong asid lut ya baro ye i disi ka step niyo ya ka jubak pasatunan ba next step sistem mentala san rusnem ngilayat ila complain pang ni gejeng penhap gejeng dom yung ni doyong hang ti pomuyong rem nrei kasulong len ai nrei kan step niyo e bot pasatunan ba isa float na ikatandas hapok sitayo di ngai scam pat nakaliang jong ka terbas nong muyong ramhi ka ipor khasan singi nrei ngi asgo menta ba nakaliang jong i disi ilong ba hapok sitayo kinsa float na iki tandas nagbenta jong tiu duyong ba jom hang ti pomuyong rem ti nakaliang jong ingin ya up kalau kata inpek lagi la nem hapok sitayo ti kai senjam nakaliang jong kador basdong inpek hadin kata ka khasan sipar ka bangi la ipor ya ka sarkar bakal lei ai kalor kini kajingit jong duyong kalong ba buon gibenta namar satis harum jong tu bagidom yung duyong kadon ka umba mumbi kidon pung dok ha dan penthor ba di jaka sajan ti kalong ka bakta sibon ya namar hapor bas jur slap itu duyong baro kira lu satu ka jaka ka ba ki penangkam tam ya ka umba mumbi kalong asid lut ya baro supat baka adi ka dik insting nga kadisiran nutrition baka tas na makanle e daman ta kasale kata kan nakapot hapon ni nakaliang jong kadobas nong iklem song klipti nilaya sai kabalahi namenta banweng amar kalakta pla ikinong song snong gibapunon kami umba mumbi ngrei nakaliang sarkar kamsim na simkhia hadu kaning stat ka menta niwan leng ben kendu biang pat kai ga sinjam ka bangila ipot khasan singi nakaliang dobas nong insa sim na kawi galat pon to pidon jintem nyam bau ni doyong bo ante de jong ya kata tingim tip ya ba menta te kalong bau doyong badan ti de tong blak basusis lagi pulit ding ba ka district administration ti kalong basusi kalong ba uja doyong udap yang doyong hang tu cakap ti kani ka senjam ka pemta ka bangikin du ya ka district administration limba IDC kalong ba once and for all di ban pun ko ya sendan ti kanum jasyo mende syo ban the hadin kani mende syo ban the lanu kani di kelas pa nilai tu ka member nami pa hapo ka kasan sini de weng hisundon yu tu yo hari ni kata ngisi perhat ka dorwachnam kata sim senjam kai ka banle hari ka kasan sini de nak yang distri de kala distri tu ila ipor biang ba kin auction ya ka kin fruit ikatanda ba kin auction yu tu do yang berkawai kin sedang mentak sini de sitiau nam mentak nadu mentak sini ngisi up ya kata sini de tai Nisi apa pun kemaru nadu meno ne doyong lakdan. Ya lasdam. Nyo running nyo cross ne benda. Menta sedam kading muslim bopra. Ila tang mate. Oh pi nak por kita. Udiong uja uwan. Daula mon banja ula suja hi. Ulai kumno wan kumno rumtep. De namon bundap udap hi. Namon uja hi. Bundap. Ila kam ka ba sting meat ka kam ka ba sting senyam tep. Kasnong rumtep tep. Nimla. Ila sutu baka ketingdon tu doyong ke la penwit sisai ka sinong ka taw ni bat ya ong ru manta nakaliang ka district administration kandang pej ikwai pat ki jaka ban pendong ka jaka the yule doyong bapiyo kulit ban kem marang makalong menta kan ki kem de ki kulit yo che doyong na kini kali ki bakit ili kali ni ki bakit ka tinguru ndai ki ban the ang ti
Di permit pada adon sekoi pak parti wan lut itu yang berkit sekoi pak jaga. Tek jaga kelalong ka tenyut kata jaga dumping ground ni keba nang mi nang duna. Di sisi mentai da ong ba mentak in float extender in pa kibre ban assess kan no metric ton doyong don ke bat halor ta ching don doyong kindi in ongshan. Di keba ai ka ching yu kalong mentak ba nakaliak di district administration kan pechu ba num don chu mono bondom kanam kina bandi itu yang kan udon menta ti ka wei ke jing jong ngi ke sinong pengidon do yang te ki kalong bo lo penjot penjulor ya kibun ki benta tu kemariang ti kamu yang ngrang basnong umba mumdi ta nukong ke cakarep cakariang ke cakar sejan kilong kemi ke imja nak ke bala sejan but bakhamtam kalong bekidon kita ki family ki badon ki pung do kha ti ha bakatut kina doyong pung do kha nyap lani kinlong ritat kinum he nama dai ka sarang ka asik ti kata ka bni pergi ni impress di si mene ni kran ti I langsung tu ba ilek loy kaka ti ni kermen ni ba inya cikmat ba ganti ka jingkula ni kan urlong Himali Pimso ini habis so to district administration kadang maka jong jing harne kita bonteli ki department ki connect ki ba long interrelated kulit tu kam ki wan the ngti ke jaga ke jong ke transport department makar ka hapikil ke jong ke property jong ka nangta sakapil di ba maintain ke highway katur so kita kilong interconnected bonteli ki department ke DC ka haben coordinate ki ka kontak kena kita ngade juga ban ni keren ni kini kam dei kakam ke pengilak berleng no siklim mat nei kirong hat ya deal hat ya tengko bagi department ngatrai kan dei keren ke DC mata kalong ba ila depan bej bagi department bila pos karai ban deno ini doyo hapo stayo tengi kimil ti bagi don ni kenen kema sistem ka thorti kal ai kata assurance ni hapat kita dia ke jing ban ni tangin sangat pej di jing ro benimla bandat bandai kat bini kwa mi bandang kir kita nak jong jing bani tekhu bakwe patki department ha coordinate ka action teki bakwe department ke te kata ingat ngau ba kala de ke ba ka sinong ka suhun ba ICLI ka pada surat ban kimil ti gan ulong